Naimbag, kabigat tayo ka Ilocano. Welcome to my YouTube channel. Basta Ilocano. Napartak dayta. Napartak magna, napartak at sao. Napartak rumasun dayta. Ayun mga ka-Ilocanuan, bago po tayo pumunta sa ating pang-11 na episode, shoutout po muna tayo sa mga patuloy na sumusuporta mga ka-Ilocanuan. Shoutout po kay Mr. Cesar C. Aquino, Mr. Raymond Cruz Balagot, Mr. Milinger Maglaya Ramos, Mr. Jerry Nieva, at shoutout din po sa kanyang mga kagrupo na RG Community Riders, and pa-like and follow na rin po mga ka-Ilocanuan yung kanyang TikTok account, Jers Nieva, Mr. Edmond Gavin Manlupig, Mr. Daniel Batoy Alambra, Mr. Edmar F. Basa, Mr. Mark Anthony, and pa-shoutout din po yung kanyang mga kagrupo sa rides na M3 PRG La Union Chapter. Sila po yung mga riders community na every Sunday tumutulong po sa mga may hirap. God bless as always. Mr. John Ashley Garcia, pa-like and follow na rin po yung kanyang page mga ka-Ilocanuan, Flexing Cyclista Video. Mr. Rafael Landencia Soriano, Mr. Christian Dayor Bilog, Mr. Roland Guanbe Gonzales, Mr. Derek J. Panelo, Mr. Winter Gagbo, Mr. Francis, and lastly, Mr. Mark Garcia. Salamat mga ka-Ilocanuan. God bless you. And so we could be together. You're my angel, angel baby, angel. You're my angel baby, baby, you're my angel. Ayun, ka-Ilocanuan. Naimbag na aldaw tayo manen ka-Ilocanuan. Iti content tayo tata para yan ti episode 11 kat intayo. Kitaan iti biyag dagiti mangalap iti yan ti igid iti bye-bye. Nga isumat iti nagdakulan mi nanipod idi ubing kami no kasatno iti araramiden mi o nga ti kasatno nga trabaho mi iti igid iti bye-bye. Ayun, ka-Ilocanuan, iso dati iti bilog na gamitin da para intuno para bangon agalada iti masida GNT taaw. Tayo agurnos ka Ilocanuan. Kargaan tayo ate serpit iti ban ni it nga dati ban ay na ka Ilocanuan. Dati iti ornoson tayo. Agsimula ditoy hanggang malpas ditoy. Adamot siguro iti may sa oras o 2 oras nga malpas. Depende no napartak ka. Dati 2 nga klase nga karga. Kat dati nga panag-ayos iti kitangkat na ko ng sub-it. Kastoy medyo may nga klase ti panag-ornos ka Ilocanuan, datoy iti makuna nga karga. Iso nga dati darat na ka Ilocanuan, tap na ang makusod ajay ornoson tayo, tano anda nga agbuhol-buhol. Kasi sub-it, ikarga mo lang niya. Numalpas mo't lang nga isabit ka Ilocanuan, kat ikarga mo't lang kasla di nakita yo tatay. Tapos numalpas mi nga maikarga, no dati muna munto nga aga po di baybay, kat apananda ka Ilocanuan. Kastoy iti biyag mi iti igid ti baybay ka Ilocanuan, nagrigat ngam na si kami katagtutulungan iti trabaho, nabiit mi nga malpas. Ayun ka Ilocanuan, naga na dagiti kat banni it isu iti mangdawi yan ti sida da iti apanan. Tapos, iso dato iti kailangan nga mapalpas may nga paset. Diyan na budak ang tita. Ganun pa lang atatak, iska pa lang cameraman ko, okay? Hello mga YouTube channel. Hello mga YouTube channel. Mag-subscribe na kayo po sa video nito. Kaya na mo. Sige, kasi ito magsalita ka. Mag-subscribe at follow first video. Tata ka Ilocanuan, pantayo kitaan no kasatno iti panag-appan or painti Tagalog. Ganda po ng ipag ko. Siya po si Jovelyn Dakanay. Ganyan po magpain ang Ilocano. Kastoy ti biyag iti mangalap.
Narigat mo tagpain mong bilin? Narigat. Makapakpati mo niya. Dati gamin nga ako, sirpit titawag na kanya mi data. Data nga sirpit. Palpasan da, nga apanan. Nga kastoy. So ayun, napakahirap magpain ka Ilocanuan. Talaga nga umasok iti ubot mo. Iso nga kailangan iti gasolina nga kapi ka Ilocanuan. Ngayon, kay Ilocanuan, yung kapatid ko naman, yung nagpapain, si Kuya Saldi. Mayat mo't ate agapan malday. May ta. Pala ka ti buhaya. Pala ti dakila. Maalam ka nun ni Dakila kay Ilocanuan. Kaya saan ka pa, magpain ka na rin. Manumag nga oras nga papanamdata ngay malday. Nasikat agapapan ti may nga pasit. May sa kagudwa ang oras. May sa kagagudwang oras. Napartakkan animang biling ka no, 3 oras. A few minutes later. Dahito nga bilog, iso ti gamitin datap no kasta iso ti pag-alada iti sida ejianti taaw. Tapos dagiti makit kita nga tattaw dito kay Ilocanuan. Apanda nga ayuson da bilog da tapno sa i-check da no mabaling nga magamitan para ipro parbangon nga apanda agpalaot ejianti. Bye-bye. Ay, sa atin ni uncle ko nga inyong, hi uncle! Arati kami yan ti igid, ti bye-bye. Kita dagi jay. Ay, ayusan da magamit da para into no, para bangon nga agpiliw iti sida. Tinibitong Dati ni uncle ko nga bitong nga da ka na. Tapos, ay ayusan na jay, makina na. Apay nga ayusan uncle? Narugit ka no ti ulo na. Unay datan nyo nga dapay ganti makina nga narugit ti ulo na. Tapno kasta na pintas nga magamit dayan ti taaw. Dati matikunada nga boy-boy mga ka-Ilocanuan. Data nga boy-boy gamit na. Tapno kasta kat madi nga mapukaw da jay. Kitang nga ipaunog da kala iso iti signal. Tapno kasta amuda nga ada jay kitang. Ayun, tinitesting na po kung okay na po yung makina para may magamit po. Yun. Ato tima ko na nga 4-wheeler nga kayot-kayot. Tap na makaandayo di bangkada dyan ti papanandayan ti taaw. Tatta ka Ilocanuan intayo sa batan dagijay agapo yan ti taaw nga nagkikitang. Kadwada nga magsabat ni tata. Kitaan tayo ka Ilocanuan no adu iti naalada. Time check 10:30 in the morning. Dagitoy dagijay agsasabat ka Ilocanuan nga taga-igid iti bye-bye. Kitaan tayo no adu iti naalada. Tapos dagiti tumulong nga makisabat adamot ti itedda nga si Dada. Don't forget to like, subscribe, and follow my vlog kay Ilocanuan. Kasi iti biyag mi dito yan ti igid iti bye-bye kay Ilocanuan mangalap. Ayun. Nakasangat dapan tayo nga siripon no ado tinaalada. Hintayon kay Ilocanuan. Uy, napuno yung styrofoam da ado na alada. Welcome to my vlog. Ne, nagagwapo dagiti ang sabsabat. Hello, Kuya Gundong. Dagiti ti nagagwapo nga. Sabat tayo kay Ilocanuan. So, ayun kay Ilocanuan, napakarami po ng kanilang nahuli. Ayun. Siguro si Dani nagadado. Dati timak una nga naalada, bisugo, tapos marmartak. Ayun na. Nyati nga nagan na to. Babaag naalada. Nagimas ato nga iya dubo niya. O, dyan eh. Ayun. Adapay sumang-at dyan sa batan dapay. Ayun.
Ayun ka Ilocanuan, agito'y nagkitang nga sinabat mikat, dagito'y agkabsat nga kabagis ko. Tata, apandang agpilpili, iti itod dadagijay, timultulong nga ng bagkat yan ti bilog. Tano may isang atda yan ti igid.